toute la famille, j'espère que vous allez bien de ma part ibintu bimeze neza. Yes, it's your girl Sisi Cynthia irakoze kuri Magic Channel TV. Sasa mumbonye hano ndi kuri airport twaje gutegera umu DJ wo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda akaba ari we yitwa DJ BRIANNE. Antuka benshi muramuzi numu DJ abikora neza aramaze gukora hari amasho yambaye aha mu gihugu cacu c'u Burundi yashoboye kubonekamwo n'ubu mugiye kumubona kandi ni Friday ahantu bita kuri Blue agiye kuboneka hazoba hari show iryoshe gose twizeye ko ariho muzoba muri natwe twaje kumutegera nk'abakunzi biwe mugumane natwe mugwe mudukurikirana mugiye kumubona. On the track. Gutanga ibyishimo ku Barundi, ku Banyarwanda, ku Bakongomani, ku Batanzania, East African ndetse n'abandi bantu benshi bavuye mu bindi bihugu bitandukanye. So tugomba guhurira kuri New Brew. Ego ngo bambwiye ko ari impande yahahoze ngo Havana. Ego. Yeah. Okay, DJ BRIANNE ni Alvin Gucci kuva muri Hit Top TV. TV ikaze cyane hano mu Burundi. Imbere ya byose nkeneye kumenya urugendo rwawe rwagenze gute? Mana yanje, it was so sweet. Naje meze neza. Hano hari urugendo rutoya cyane. Kuva mu Rwanda ugera hanga ni minota 26 26. Yego. Urumva rero n'urugendo rutoya nje ndi kwinywera gake numva ikibitera. Ariko nkakenera kumenya ni kihe kintu ukunda ngaha mu Barundi kandi nkunda kurira nkunda ibiryo byo kwibarabara mu bwiza umuhanda sawa brochette n'uburobi sawa. Ariko ikibazo cyanje cyanyuma kugira ndangize mbaho umwanya abandi bamenyesha makuru sakumenya urekanye urakunda guhabwa amadil mu bihugu byinshi bitandukanye. Ugarashe kuraba nka hani wacu mu Burundi dufise aba DJ bakaze ariko kuri wewe bikwigisha iki muri carrière yawe? Ikindi kibazo cyanyuma nshaka kumenya mbe urekanye n'ubucuti bwawe nawe na DJ Zenobino twitege yuko uzokorana n'abandi ba DJ cyangwa ni Zenobino gusa ari we tuzobona? Nago numvisha neza cyo mbaje urambye ngo ndekanye ubucuti nago usanzwe ufise ubushuti? Yeah, DJ Zenobino, yes, he's my best friend. Uko uzokora wewe twitege yuko uzoba uri kumwe
Zenobino cyane dushobora kuba turi kumwe njye nakuvuga ngo team n'umuntu wese nsanze aho ari kandi ari muri career yanjye nanjye ndimo so Zenobino abonetse adafite akazi cyangwa se adafite ibindi bimuhugije tugomba gukorana of course cyangwa se hari n'undi mu DJ uri tayari ushaka gutwika nawe tugomba kuba turi tayari tugakorana. Nishura kibazo cyane nyuma ariko ni ikihe kintu icyo nakubaziza kubijanye wewe urahabwa amadili bivanye no kungene uje mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariho aba DJ bakaze kuri we muri carrière yawe kikwigisha iki n'urukundo ni nkuko ni experience umuntu abagiye kureba handi kuko no mu Rwanda turacuranga ushaka no kureba eske na hano mu Burundi ukuntu bimeze kandi ikintu mbona ngiyewe impamvu nabitindaho kuko u Rwanda n'u Burundi wavuye mu gihugu cyanyu ngo waje mu cyacu ngo eske ngo turi abantu bamwe ku buryo no kubona ibintu bitandukanye biragoye twese dukora hakunda kubonekamo abakobwa bakeyi cyane cyangwa iwacu abadije b'abakobwa niki kintu wobwira cyane ko bakunda kwitinya usanga bavuga ngo bitandukanye niki kintu wobwira bamwe mu bakobwa bumva bashaka ko badije ariko abo ngabo bitinya sha bafite amafaranga ubwo iwabo baravutse ari abana bo mu ngagari nago urumva nkanje rero ubushaka umufungo nago ibyo mbireba jewe icyo mfa nuko nziko amaboko yanjye yakora amaguru yanjye yakora umutwe wanjye urakora so byo kuva ngo kwitinya nuko abafite amafaranga kugira ngo adafite amafaranga nago yajya ku kazi Brianne aho nyene dushakuye uri mu Burundi uvuye mu Burundi nyuma y'ikindi gihe kandi urongeye ugaruka nicyo kintu ushobora uzaniye abakunzi b'umuziki ndondi nyuma y'igihe bakwakiriye bengene bakwakiriye ubuherutse n'uno munsi sha ubwo duheruka hano sibyo nari mfite nago gusa navuga ngo nari mfite stress za danger kubera yuko twageze hano tuhura n'ibibazo nubwo nyuma byaje gukemuka ariko urumva twese twari twapanitse mu mutwe nago twagiye dutanga ibyo twatanze ibyo twagombaga gutanga ariko nago urumva na kakantu ko kuba twarikanze hari ibintu karimise ariko none ubu ngubu I'm free bro I'm free mwarikanze ariko ubu naho uje witeguye guterera we nditeguye na panze ibyo ngomba gutanga na panze ukuntu schedule yanjye igomba kumera Ami Pro abimfashamo kuko niwe tuvugana umunsi ku wundi hano niwe muntu ibintu byanjye iyo ntari naha ubinkurikiranira aha ngaha gutumira abantu muri evenement ya vendredi ni ijambo ry'abarundi bose muri rusange ikintu cyo nuko nababwira niba udafite amafaranga ntuzaze Brianne turashaka kumenya bizagenda neza niba ufite amafaranga yawe bizagenda neza niba nta mafaranga ufite uje kuvumba ubu uzashaka kandi ahantu Brianne kibazo cha nyuma ucutanga message ku bakunzi bose bazoza kuri uwo munsi uri kuraza mu Burundi dizi kagenda bien uri kutegura kugira ngo ufashe natwe aba DJ b'abarundi bashobore kuboneka hariya mu Rwanda ngewe ikintu cyose byansaba kugira ngo collaborating n'aba DJ b'abarundi ngewe I'm ready for real message ya nyuma cyangwa ubutumwa bwa nyuma ku bantu bose bari ngara canke abarundi bose yaba ari ahanga yaba atarabanga ikintu ubutumwa bwanjye natanga nuko mugomba gukura amaboko mu mufuka mugakora bro nta by'ubuntu bihari. Thanks so much. arusha cyane kandi aragiye